Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatunod. Ti pagama nagpailinga di tinagan at Gemma, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nobyok ni Calix, idinamamok ni Dennis, apadak amangop opisina. Nataer ni Dennis, dayta ti makagapo, no apay ajak malapdan ti bagi nga agayat ken kuana, nga uray addaana kon iti nobyo. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Gemma, diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay anarabyan ka manan, Gemma, anak ko. Kwa tatang. Anya kwa? Nag-overtime kami di office. Masansan mo ti pa nag-overtime mo? Nasaysaya at tapno dakkel mo ti sweldo. Nasaya at tasimbang patkan, Jem, anak ko. Nakaidasara ko. Agpulas kan, tamangan tayon taon. Oh, mangantayo ka noon, tatang. Ala, ingka nga rin nagpalasain. Tagsasango tayo amangan, anak ko. Itay pa nga agriring ti cellphone mo, Jem, anak ko. Di yung pakibiyangan ta cellphone ko, nanang. Sino ay ati umawawag? Basta, di yung pakibiyangan pay. Amangan nun apatag ti ibag-ana, anak ko. Nabanbanugak, nanang. Awan ti oras ko makisarita no asino man day tanga umawawag. Kaya't kung ti aginan na. Sige, mapana ko ni ti silad ko. Naimbag abigat mo, Gemma. Oy, kastamat kan ka, Dennis. Kasla nadagsan tabag mo Saan mat? Muto yan, tasyak ti mangawit. Ay, saanan? Kabaalak. Diyak kayat amabannog ka. Isu amuto yan. Dagulit ka matan niya. Ha? Kas kinunak itayan. Diyak kayat amabannog ka. Oh, sige nga Ruden. Sikan ti mangawit itibag ko. Anadam day ta Ado ti linaon na day ta papers para iti report ko itangal daw. Wen, automatic daytan. Saan ang masapol nga ipalagip mo? Anya ti kayat asawan ti nakitak itay, Gemma. Ha? Agin didiam mo ka maning. Anya ngamin tinakitam aya, Feya. Nagkuyog kayo kini Dennis itay. Di mo ibaga, ngagpaaram ka pailaan kan kuana. Awan mo ti parikot na may papan iti dayta. Oy, tapni bagakan ka. Adda ni Calix Anobium. Saan ang maiparbang nga agpaaram kay ti dayja a Dennis? Speaking of Calix, idi pa'y akayat ko asinaan. Jakman amo, no apay ajak kabailan nga ibagakan ko na. Ay sus, panunutam ana imbagdagit a desisyon mo, Gemma. Amok ter aramidak, Feya. Okay, no day tati ko nam. Makaamu ka. Oh, apay a pinaumaynak dito yung restaurant, Calix. Nalipatam ka din. Anniversary ta ita, Gemma. Kanayon mata na busy kay ti trabaho. Awan pa yung oras mo kanya. Oray good morning, awan no good night lang ko mati-text mo. Gamawan mat. Masapol pa'y kadidayta, Calix. Ibaga ka din saan. Amo mo ti trabaho. Kanayon na busy Kanayon pa yung ti overtime mo. Dayta ka di man ang ti pagapaan ta. Pasensya kan, Gemma. Dakkel nga minan ti nagbaliwam. Saan ko madayta ti pagsaritaan ta, Calix? Nagsakit tilapayag ko amang dengdengag iti dayta nga ibagbagam. Nabayag mo na saan imay ni Calix Anobium dito'y balay, Gemma, anak ko. When now, nag-break kayo. Saan tatang? Busy lang ni Calix iti trabaho na. Adayo ti lugar da. Agbiyahe pa iti 2 oras, sakbay makadanon diti lugar tayo. Kunak no nag-break kayo. Sapay ni Calix, di kayat ko ang makaasawa kan ka, Gemma. Ay, aday ta kayo manan tatang.
Kaano nga iti kalay sayaw? Un nga raw anak ko. Kaya't mimutun ti maadani ti apo ko. Gusto ti ko natinam. Sana balay. Tagpada kayo met nga dan iti natalgad a trabaho. Nanang, tatang, jak pa'y nakasagana ang makiasawa. Na, kaanon to nga rod nga anak ko? Ay, dumtang tulat ta ka di, nanang. Agyaman na, Gemma. Tapinat gamtikid daw ko nga agdata. Awan tirong ba nga pagyamanam, Dennis? Ay, nagmayat gayam tiyag standby dito'y park no kastoy arabi. Unmat ngamin. Itaka kanila ang agistambay ditoy? Uwan, italaang. Isumat lagayam Ni, kasla malamlamin ka pa'y. Apay ngamin asaan ka nag-jacket. Okay aklaan, Dennis. Mabit lang buludan pa'y laang da ito jacket ko. Anya iti usaram. Di nakpakadanagan. Usaram pa'y laang da ito jacket ko. Tadyak kayat nga agsakit ka. Agpudno ka man kanyak, Gemma. Inaklon mo ka din day a Dennis. Anya ko maita. Ken, maan-ano ko ma, Thea. Kasanungay ni Calix. Ay, di nakman pakibyangan. Ay na, di ka kadimaasyan kan kuana. Di pa'y akid-kid daw na ti panagkalay sayo. Iso nga rod ajak kayat ti makikalay sa kenkwana. Takas laawanan ti mariknak a panagayat para kenkwana. Maibagam lang tikas na Tada ni Dennis iti biyag mo. Ay, nagadukat nga mumon aya, Thea. Ay na, Gemma. Panunutom ko madagiti sakripisyo ni Calix para kan ka. Iti nagsakit ka. Ni Calix tinagpuypuyat anangas asikaso kan ka. Idi na ospital ka. Ni Calix manan tinangas asikaso kan ka. Aging gaita nga imimbag ka. Ay, di ka man agsao iti kasta. Saan mo nga ammo ti marikriknak, Thea? Oh, anya ter aramidom dito office ko, Thea? Adda ni Calix di tarwar. Salsaludsudan na ka. Ibagam nga awanak ditoy. Anya, sabi na ibaga kong nga da ka. Ay, unay kan aya. Gemma? Rumara kon, tada kayo tagsarita. Calix, Gemma. Anya ter aramidom dito'y office, Calix? Kayat ka lang nga sarungkaran. Di mo mat ngamin sungsung-batan dagiti awag ko. Wen gayam, sabong para kan ka. Busy ak namin. Pasensya ka na. Noawanan ti sabali nga ibagam. Mabalin mo ti pumanaw. Oh, apay-api na umaynak dito'y balayo. Anya ti ibagam. Thea, dakal ti parikot ko. Anya ti parikot mo, aya. Masikugak. Anya. Ni Dennis ti nakasigugan niyak. Ay, una yun, Gemma. Talo-abulan lang ang tinapalabas. Sipod nakita ngagkuy-kuyog kayo kini Dennis. Ibagam ama si Kuka. Ay. Oh, amo ka din ni Dennis ti may papan iti sikog mo. Saan ko pa'y anay bagakan kwa na, Thea? Kasano nga inuliklikan na ka numaamuan na ama si Kuka. Saan mo't siguro? Ay na, Gemma, chick boy day dya tao. Iso ti makagapuno apay adyak magustuhan ti panakirelasyon mo kan kuana. Ngaman niya ngay, kat nailawan kayon. Oh, anya ngay nga ti planom ita. Diyak pa'y amo, Thea. Anya ter aramidem dito'y balay, Gemma. Ada ko makayat ko nga ibagakan ka, Calix. Ha? Makapadanag kamat. Anya ti bagamaya? Aga brodak. Anya? Naiprocess ko dagiti papeles ko. Kat inton sumaruno abulan ng ti flight ko. Anya? Apay ka lahat, dayta. Diyak kayat nga agim na dayota.
nakapagdesisyon akon. Gemma, pangasim. Di mo ko man ituloy ti agabroad. Pasensya kan, Calix. Kan, di kan mapmapan balay, taawanak matlaang ijay. Kas kinunak, agabroad akon. O nayan ti kastangay na ramid mo, Gemma? Tatang, Naimbag kumano ni Calix ni nakasikugkan ka. Saan magtaday Gemma at Adenis nga wat ser-serbina? sapay la ko mata mapakawandak, tatang. Sa dino tayan ti lalaki ang nakasikugkan ka. Apay asana sumango kanyak. Busy iti trabaho na, tatang. Makitam dayta, saan asika ti priority na? Pinanunot mo kumadayta, sakbay ang nagpasikug ka. Ay, lakay. At titid anong nga inumam. Ay, ti agas ka. Mabit lang. Ay. Si kapay lang ti makaammo a makisarita iti anak ta. Tatalagang agburburek ti darak, numalagip ko ti naramid na. Kunak man no na alam ti sweldo mi tabulan, Dennis. An mo man ti kwarta. Katsyak mo ti agbay bayad iti abang ta dito'y balay apag nanaagdan ta. 8 abulan ng tisikog ko. May sa abulan laang kat aganaka kon. Kasapulan ta ti kwarta. Ingka dumawat kadagiti naganak mo. Anya, Oh, apaya kasta ti reaksyon mo, ha? no kastoy matlagayam. Nasa isaya atan no agawid aki di balay mi. Anya ti plano? Agsublikan ka ni Calix? Awanen, Gemma. Awanen ti subliam. Anyat kayat mo asawan. 8 abulanen nga awan ti komunikasyon nyo. Iso di mo namnamaan, asikapay laang ti ayayatan na. Saan akaskan ka ni Calix, Dennis? Adayo anaan-anos ni Calix ngam sika. Di nakpadpadasen. No di mo kayat nga ibagak ka ni Calix, asaan apod no ang nagabrod ka? Naan ano tamatam, Gemma, anak kao. Kinabilnak ni Dennis, nanang. Anya ti kunam, Gemma? Hinabil na katiawanan pa'y na lalaki? Tatang, jakon kayat ti gulo. Isurum kanyak no sa dino ti pagnana edan tay tatao, Gemma. Bayan yun. Tinapatagkat na kaawid akon. Anya nga ron ti plano mita? Kasano? Numaira na nga umay ni Calix kat makita na kayo iti anak mo. No kasta. Imimay ni Calix di balay idi awanak, nanang. Wan, madanagan ka nung amin. Tadi mo matrip-replyan dagiti text na. No kasta. Ay ayatan naklat na ni Calix. Aging gaita. Nanang, bantayan nyo man pailaan ni baby. Talabak dagiti kawas na. Nakaturog ka di pay. Wan nanang, aday ti silid mi. Ala siya kung ti makaamu iti apo ko. Ay uun gayam. Adda ka di pa'y plano ngagpakita kin ni Calix. Kalpasan ti naramid mo kan kwa na anak ko. Mabain na kasumango kan kwa na, nanang. Panag ko na katrumbang laang amaamuan ni Calix di pudno. Manuabulan ang nagilimot tayo kan kwa na. Makunkonsensya ak anak ko. Gemma? Anya tir aramidam diti balay, Calix. Naimbaglangan ta naranaan ka. Inarakop nakmutan, Calix. Kailiw kang aminan. Manuabulan na busy ka iti trabaho mi Jabrod. Di mo pa imbagbaga nagawid kagaya men. No sa anak pa ngay may, jak pa'y kumanamuan. Gamit mo ti baby day tayo lablabam. Sino tinaganak? Kwa, Calix. Oh, apay. Saan ako nga agilimod kan ka?
Anya ti kayat masawan, Gemma. Sana po no ang nag-abroad, Calix. Rason ko lang day jay. Gaputan na si kong anak ti katrabaho. Anya. Sana po nun dayta, Gemma. Pudno, Calix. Isu na lang ang tababaero at tinakasikog kanya. Saan, Gemma? Kung kunam lang dayta, tapno adaywan ka. Pudno di bagbaga, Calix. Katsapay lang kumata mapakawanak. Katsapay lang tama aklon naklata. Oray adan anak ko. Kunak no mapukaw ko ni Calix iti biyag ko, ngam kalpasan ti manungal daw, nagsubli ni Calix iti balay. Nagsinublian kami nga rod, ket kalpasan ti may sa atawen, nagkalaysa kami. Pagyamanak langan iti Diyos, tauray no nagkamaliak, ket inikan naklata, iti nasayaat, ken responsable nga asawa. Alakastan, ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Gemma. Gemma, pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Da kayo tinaikari iti tunggal maysa. Isu nga uray anya pa iti napaspasamak, da kayo matlaang tinagtumpong iti udina. Ala, ituloy yo ti agpinateg. Ket agbalin nga adal ken ka, tinapasamak iti napalabas. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad di tinagan at Gemma, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.